rero gusenga birakiza kandi bikabohora. Mwene data nshuti uri kunkurikirana muri aya masaha, nabonye imbaraga mu gusenga. Njewe ndi umuhamya, nzakuganiriza ubuzima nagiranye n'Imana mu gusenga. N'ubu nyine ndimo ndasenga kuko simfite gukoresha rya jambo rivuga ngo narasenze, kuko ndimo ndasenga. Iyo wasenze ufite imyaka 15 cyangwa ufite imyaka 18, Imana izi kuzamura ikakugira umugabo. Iyo wasenze uri umukobwa, Imana izi kubahisha ikaguhereza kuba umuntu mukuru mu buryo bw'ubwenge. Gusenga bizana ubwenge. Iyo umuntu adasenga ababwiye Imana ngo ntayikeneye. Gusenga ni ubusabane bwacu n'Imana. Kandi gusenga, abantu benshi bazi ngo ishami ryo gusenga ni ugusaba. Gusenga ni ubusabane, ni ubuzima buzana ubusabane hagati yacu n'Imana. Iyo uri musenga, urimo ukora, urimo wubaka urukuta rw'ubusabane bwawe n'Imana. Ndagira ngo nkubaze, inzira yawe ija gusenga irimo ibyatsi bingana gute? Iyo wasenze, Imana izi gukomereza amaboko. Bibiliya ivuga ngo nimusenga nzabazamura mbicazanye n'abakomeye. Iyo watahuye ishimwe ry'Imana riva mu gusenga, Imana izi kuzamura ikakwicazana n'abakomeye. Uhumure, nimba uri musenga ukabona ntacu uri kugeraho gifatika mu buryo bw'umubiri, Imana ari ibyiguhishiye. Niza kubishura bazamenya neza ko wasenze. Ubuzima busenga ndabizi neza kuko ubuzima busenga bugira imbaraga. Cya jambo twaganire vuga ngo jya wibuka